twarebanye part 1 ya YouTube Watch Time Hours, iyi ni part 2 irimo ubusobanuro bwose bwa Watch Time Hours, amasaha ibihumbi 4 ya YouTube. Reka dutangirane wumve. Ubundi amasaha ibihumbi 4 ya YouTube ni kimwe mu bisabwa kugira ngo channel yawe ibashe kwinjira muri gahunda yo kubona amafaranga, icyo bita YouTube Partner Program. Ubundi amasaha ibihumbi 4 bishatse kuvuga iki ku muntu utabisobanukiwe? Amasaha ibihumbi 4 ni amasaha abantu bamaze bareba video zawe mu gihe kingana n'amezi 12. Ubwo nubikalculatinga neza urumva kari mu gihe kingana n'umwaka wose. Noneho bafata ayo masaha abantu bakurebye muri icyo gihe kingana n'amezi 12 bakaza kuyahuriza hamwe, aribyo biva mu watch time. Ubundi se wabasha kubona amasaha ibihumbi 4 mu gihe kingana gute? Video zawe zirebwa gute ku munsi? Urugero, nimba video yawe irebwa amasaha 10 ku munsi, ubwo bivuze ko mu gihe kingana n'amezi 12 yose uzaba ufite amasaha ibihumbi 4. Ubundi se bibarwa gute? Bareba igihe cyose abantu bamaze bareba video zawe, ibyo n'ubundi nibyo bivamo ibyo bita watch time. Umva neza aka kantu, nta nubwo bareba umubare w'abantu barebye gusa, ahubwo bareba umubare w'abantu bamaze igihe bareba video yawe. Mbere yuko dukomeza neza ariko banza ukande kuri iyo like unakande na subscribe, uratuma video yanjye ibasha kubona andi mahirwe yo kongererwa views. Reka twikomereze. Mbere yuko dukomeza neza ariko ni ibintu bisanzwe bizwi kutaba umupatena wa YouTube utarabona icyo bita abasubscribers 1000 mbere yuko ushaka watch time. Ibisabwa byose si amasaha gusa. Mbere yuko ubona ibyo byose ugomba kubanza ugashaka abantu 1000 biyandikisha ku muyoboro wawe wa YouTube channel. Na watch time amasaha ibihumbi 4 ibyo twabivuzeho haruguru urabyumva. Ayo abarwa mu mezi 12 ashize. Gusa hari icyo ugomba kubanza kwitondera kuri bino bintu. Nimba wumva amasaha ibihumbi 4 kuyabona byakugora, ugomba kubanza ukumva kano kantu. Kubo twarebanye part 1 nababwiye ko mbimazemo hafi imyaka 3 yose narabona icyo bita watch time hours ibihumbi 4. Ayo masaha kugeza na n'ubu biracyari imbogamizi kuri njyewe. Gusa ibyo nibigutera ubwoba, nibingibi ugomba kubanza ukabimenyaho. Hari icyo bita shorts video, icyo bita auto video dutoya tw'amashorts tuba tutarengeje umuntu. Ubwo n'ubundi buryo bushyashya ushobora gukoresha ukaba umupatena wa YouTube ndetse ugahembwa gatubutse. Reka tubusobanureho nabo. Ubwo buryo uhabwa igihe kingana n'iminsi 90, ubwo iyo minsi 90 nuyishyira mu mibare urabyumva igihe kirimo naho. Hanyuma utabyumva nabi ukumva ko udasabwa abasubscribers 1000 n'ubundi nk'ibisanzwe. Usabwa abasubscribers 1000, nyuma yo kubona abo basubscribers 1000 ikintu ugiye gusabwa noneho ni ikintu kiba gikomeye cyane, aricyo kinagora abantu benshi. Uru rugendo rurakomeye ku rwego udashobora kwiyumvisha, ariko n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu rugo, ntabwo ushobora kuzabona ibintu birenze utavunitse. Ni ukuvuga ngo ya minsi 90 twavuze haruguru baguha aba ari iminsi yo kuba warabonyemo views zingana na miliyoni 10 muri iyo minsi yose, kandi urumva ko ari ikintu kigoye. Gusa birashoboka kandi biranakunda, ntucike intege, amahirwe y'umuntu usama. Gusa icyitonderwa, amasaha ava muri utwo tuvideo dutoya ntago abarwa nk'amasaha asanzwe kuri yandi twavugagaho haruguru. Gusa ntago twagenda tutakubwiye ku nama zagufasha kongera amasaha ibihumbi 4. Tega amatwi wumve tuno tuntu. Kora video zifite akamaro cyangwa video zishimishije abantu. Jya ushyiraho video kandi kenshi. Jya ukoresha titles cyangwa thumbnail zikurura abantu. Sharinga video zawe ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo ugomba kubikora nk'akazi birumvika. Nimba ushaka izindi videos nk'izi ngizi zagufasha mu kuzamura YouTube channel zawe ndetse zinakumotiva zikakubwira ko bishoboka, ugomba kubanza ukamenya kino kintu. Kanda kuri yo subscribe, wowe twabanye ndagushimiye cyane, naho ubutaha.